Batuyong. Idol Glenn Batuyong kadwa kito. Good morning, Idol Glenn. Good morning, Idol Dennis Alipio isuti kadwa kitlang. Well, and of course, iti biyang technical control ni Idol Tolits. Wen, ken agpalaing ka Idol Lawrence. Nakurang nang iti ina na. Alawa na po, kami iti kadwa ito yung agsapa iti Miyerkules, February 4, 2025, 26. Kaya tapadan nyo po di damdamag. Kaputo na adulog kami sa gana. Ito yung agsapa iti Miyerkules. Umuna, ito yung anti-epal law, Idol Glenn. Nakadog iti epal ay anong pa-epal. Anak ka diti epal. No Epal, ati talagang agpapapansin. Papansin. Tela mang bagbagin at amo na nga ibagbaga. Adalabas ita proyekto kit may kabil tinagan na giant. Okay. Dagiti luglugan, dagiti nagdagan ti luglugan dagiti tayo politiko. And also digiti tata, digiti pekwada, digiti kasla initials da, ada dyan no. Kada political colors na giant, di ba madlawan? Oh no, kasi ti kulay ng get ne, kastuyen kunada, no red and blue. Marcos. Numet green, Duterte or Pariñas. Ano pa din duma? No orange, Villar. Actually, Jay, batak sakit blue da ko Jay. Blue da. Dito chuwa. Dito chuwa. Makita mo, sunod kat may isang ilin, pati masetas, kalsada, streamer, ada giant, tirupa, dagitay pa-epal nga politiko. Pero dalos veros magit di Tapati mo barangay Idol Glenn kat susunod na metan. Siyempre, bilin chief executive masabol sumurda. Ana bati dapat nga obra ndang ba no tumno hang makodigito kasla pinag-epal loda. Well, adamin mandar iti biyang ti DILG Idol Glenn. Babayan kini Secretary Remulla nga maipariten dagitay pa-epal. Iti anyaman nga LGU. Babayan iti panakaikat ti rupa. Dagitay politiko. Iti anyaman na proyekto, streamer. Kaya tinadlawak kit dagitay bond paper usapan kay barangay at ang kat umuna iti Lawag City ni Kapitan Elmar Siason ti barangay at 28 iti Lawag City NPM nak iti rabi nakitak dati stationary iti bond paper dan awanan tinagan dagitay politiko podos kina po Kapitan Elmar Siason iti barangay 28 iti syudad iti Lawag kasi action agad yung duma. Kasi nung araw doon, naipinta iti naganda. Ay, Ben. Tugtubinda nga ta. Pintaan naman ulitin na. Pintaan naman. Nung deta puraw nga talaga, di ta kuwainin, pintaan tinagnagan yung pintaan yung nata nga as in nga DJ kuwan, hang nga DJ kanyo pala ang mati. Dakdakil mo DJ nagan yung DJ pintaan. At nakitak pa nagiti tricycle, sticker tricycle, no, agran yung ating business permit. At dapay ropan ni Apo Politiko Ijay, Idol Glenn. Kasi gayam ti epal, DJ sumisingit para magpasika. Pa-epal, urhamet nga tayo naskan ko mga pampansin ng tikadwan. Actually, data kami kapundo ngamin ti gobyerno data. Sabi, ada kami di kiti rupa yung kada di kiti ada di ginagnagan yung tanga na ipalipito no na i-balandra. Na ipaskil. Di dagit-dagit na mabain, awan tibain. Ay, di ba? Ngayon, dito kita ba yung practice ti politika ti intero nga pagilyan. Actually, data ngamin nang rugi ka digidi ununa na nga panawin deta. Han tayo nga halakandigito in fairness. Hindi ket kasla natawid tayo lang. Kaya masabol nga ano ana iti mandan iti kangatuan, masabol nga tumulong tumumpal. Isu nga kadagiti na duma nga marigatan nga mang tungpal. Ti panunutan tayo kat mabayag sa mong pwede eleksyon. Mabayag pa. Amo matay Idol Glenn nga rugyandan iti papaepal. Kampanya. Kasi la kung gamin dati kasi la silent campaigning. Kasi la nga ron. Ala iso nga datakit dakkel nga tayo tungpa kada gito opisyalis ti gobyerno kada to'y mandar ti DILG ano mabalingkit may kat ti rupa nagan dagiti politiko kada gitay government projects. Kuna dato apay kami kano mabalin nga ikanda kasi at tadi gitu nga min Ilocano ay ket amum DJ utang na loob. At kami kasi nga ugali tayo ya. Utang na loob. At utang na loob tayo ni kwa dito iti inaramid na ket nagapunta punduyo. Trabaho na ni Jay ang public service. Awan utang na loob tayo. Awan kasi nung eleksyon. Ubrada data. Tiyak katawa Idol Glenn nung eleksyon ket bunong dita. Di ba? Kusada kun mot naawat mo di eleksyon. Ay adu.
Ribo-ribo. Ada iti pagpayoutan dita, pagpayoutan sa jay. Magdinamag ka. na uwan. Kung nagam tema din na, at nawa na di ka bagyanda. Nga isumit lang iso. Same person, same na. Ganti mo sa grupo. Suntungan tumawatan ti AX, tupat, tumapay. Imagine them kasi Jai, si ka nga agupo brate la saya at tapos ti baga detoy kwa detoy impobrak detoy ket obra mo nga talaga day obra Trabaho na day Jai. Tapos ti utang na loob. Tapos saan tayo mga detoy kwartak ko na mga kasi Jai kwarta tayo amin di Jai. Ti makadags ado Glenn nagpeso da proyekto inkakayatan datada 10%. Sabi 10% baka 20%, 50%, baka 60%. Dito lang amo ata dapat digay subcontractor. DJ kinontrata tapos impakontrata man. Tapos DJ nang pakontrata, inkontrata naman hindi ka pilitan nga ado. Di ka basitin na kasi may sa ko mga produkto no si Daen nakidis anak nagbati tulanghan. Ang gindit iti pondo so nga awon babati so tayo proyekto Idol Glenn. Yung among kadi nga kada nga issue team out adong issue tatay iti paepal lo dito pong programa ado na iti vloggers but nga iti Ilocos Norte na i-booking da na i-bulburize na piman kuna ta ano daddo mga min kaya taan tayo nga DJ karon kuna tayo sa balik iti vlogger kan sa balik kami dete news diba DJ kami vlogger DJ la pagkuam DJ lang interest mo. Siyempre, vlogger ka kami. Siyempre, di mo kikitan tayo mesa. DJ opinion mo. DJ preference mo no vlogger ka. Nung amin news, DJ i-balance mo. I-balance siya. DJ Mesa, ada nga vlogger ni BBM. Ada magibagbagang kastoy. Tapos dati vlogger ni Dide, si bagbaga na DJ side nga kwa. Iso nga dapat ti-news met pagtipunom di gedwa. Kasi dati pagbalinan na pumaga. Ken hanga si itagbalin nga news presenter, vlogger ka man no news personality. Masabol nga agalakat na uneg nga impormasyon sakbang nga ibat kat ti an-air. Ada ka bin DJ sa nga sa utta nga dinamit na-research nga nasayaat. So pakita ka ba post ana for views no pang paepal ayon Idol Glenn. Ada pa DJ ko ay bagala nga kastoy dito ko. Dati mo na nga tagat congressman ti ko di distrikto. So nga dito nga issue iti mo mata iti social media iti paepal projects na nga tumaod so nga invest nga madalusan adadaman nga na i-booking i-burize dito mga proyekto. Aglalalo nga kimaruti ko na issue. Imado timakalkan nga issue so nga dagiti paepal tala kita aganad kyo apo gabuto ti mata iti publiko ket nakasentro tatan kadagitay posting iti siyabyan iti social media Idol Glenn. Well jakamo ti pang subject di giant but anyway Idol Glenn dato nga ba nagket adu dagiti maragsakan dagiti apo nga kakailan tayo no arebeng kadi nga may patungpal di giant no talagang may katin turopa dagitay paepal tata nga projects dagitay politiko iti bukod tayo nga lugar Idol Glenn. Dahil nga amin ko na the right of information dapat adda tayo amin na may masapul ang amutay dahil nga informasyon. Okay? So dapat ambo tayo nga talaga dahil So nga iti agdama Idol Glenn kata masapol dati panang inot ng panang dalos ng iti mading sistema at gobyerno nang runa kayo tumasaligbang ti eleksyon ay manulang aldawan ilang kembot na lang umayin man dati election Idol Glenn so nga ala kita padaanan ti apo dagito nga bambanag tapos kas nagit ammo tayo ken hunting kami nga ti no anak intid kami ni politikon ano utang nalo ako sa punong tatayen hangis mo ng apo di jay tapos ko na tayo ay ibutos ko iso na aga po tainik ka na. So, nang tid kanyak. Amo yu detented na, kwarta yu deta. Nagapungar, detented nga pundo, ay duglang baka deti projects idin, malagip mo. Baka dindulin na mula. Deje 50%. 20%. Akit ni, siyempre ni apong ubutante, nakaawat iti kwarta, iti kong get, ibutos kong da, isot na kaitid kanyak iti kwarta, ay mading practice di apo. So nga, hantay, ararami din di jay, gapo talaga nga banag apo ket hangan na siya at launay para iti pagsiatan iti publiko. Imagine, nangtid na lang iti 2-5. O ket manong yung siya agservi 3 years, bisang aldaw. So nga,
Mat kay batukan di botos mo. Alag basit. O na baka 2 pesos lang. Oo, hantag bali nga chip, Idol Glenn. Gala mo tayo maten nga tinapalabas ng eleksyon kita adto tay timaw to tangay ayo. Itatakal ti panagbiag adang atapay agit ti tulong awan so nga ala. Dito apo ket intimang kidagan dagiti epal nga politiko barbaring makaring na itinatay nga agsama. Oras mga ka-idol, alas 5:23 tulad ni programa to. Ang sublikam to. Akalapasan lang dito pamalagip manipo dito studio.